Lakini mirongo ili na inyanya mweri ni wetu andatu mwaka ni wa 2023 kana ngirile mirongo ili na idhatu nkairigira nende ntuko ya kuyeru arera kinyethirite public holiday kiwa ingi wenu nende nithirite ya girete mkwato ni kindeto chetu orobweru aratu kithatu kumida kiang mantu kadhumba kinyario nende maandamano yarethirite ya kibangana kwa nende ni azimio na baraba kone kanende kanatungira wambapa karaya mkutha wakiontu bobu tine tumiana yangia maingi kindeto chetu orobweru arende mbere yaratu kirete orito kindeto hii. Akariba kambi chafu gutariria kuthangia kwanea mara mariba ina bunduki na mubunge taitumu atekomba kuthiria wagagebo atongere batene kwa azimio batige maandamano yarababangite na kuwa ni babatire wetikire mwerekera ya bunge etike bandini ya Kiislamu merugo kongwera ntuko ya Idul Adha Mujamani oyo utaga horimi bwa makoyo kuthithia kandeni ya county ya Tharaka Nithi. Unaitwa madhithi ya Warobweru areni Maureen Komena ngeto PHINEAS IMAANA Nteto cha Weru the mwika mberia tha incho chiongwa gutari nende kuthangikwa kanakari bakambi chafu ibautari nende kuthangikwa ne amara mariba ina bunduki riba kwa mubunge o taitumu atikumba kurwana na waga gyabo nende bamwe bo kinyibethirite bakiona na kiamare mayara bombite kwithira bakiwata kumania na kwithukira kura kwithirite kwikareka magita kwa magita kaitene kwa ibakuwa ngambire chithirite ikiya wa Nteto manda yana inyitumbite ochoka chiondiara nende bakolo ta mubunge wa Julius Taitumu na kuwa naremi kuthiria thine mondikio Nteto Dennis Mugendi na tuambiria chio Teresa kambi chafu mutuati wandini ya mwathi gembe no arithi nandi barazimikite kukalana ndithia ciao nja yitumi ni maitha jaria bakwa ni jaingite burine anjaruine maitha jairebete na bunduki semithimba maitha jatumite kinya arimi bakare mwita miundene wagagia bokaria bakwa kuma batwire batabona ringi tiga nandi wathani bo mubunge Julius Taitumu uria tubatethia oma wote iture kuma uru bukionekana ilo ntikwenda ciarwe tutona Nteto ikarikite rai iturone MP eto otwaringe kura atena haya na batwe etuoketo twena gitwara babo etao ni mporo anto bakora ndene wekawa mbere OCS uekuo kana wo baba ndene ende bate to ororwe na oro no kono ya kari nindaza no cia bundoki no kono nkarinjara ngombe cia etere no ndaza nwene ende babo kwa baba te ngombe onti ya ni wacho zendizi ni wacho kwa kurege kato karedia ko baikora baikora itorengero irobunjo to amuntu re buruti muntu re ya rengi atuto anete oro to anete to anani na bo lelia wana ne bo to atia to ata nyambe ko rabia to mingora to mete ko ora sai to tele kijabia kuramba na bakajokia na ate batu to no tethio batu to tele no tethio to tele woto lelia batu mwezimi woto tarere na tirara mama ikwa mukoke tira ko mama ate to ritaira ngoe ni mukoke to urerie nkima no atweta dhamburu rotera rwaro eta dhamburu dhamburu se moere kura Bato turaitha tunara ntubele abantu batandatu batatu baina bunduki batatu bange baina mithimbo bakilukira aba kumarumbene rongwene rura bayana galugwei batate nyenje twaithiru eoro turenga tungombe tunarite una tuboli turatwira matuki ikatu na ngiro na ituba ne hirite kwa hivyo kama oyo likitha kene po ikakwe mutethu rumbene iko ruwa bariuga onjaruine ni kuma itha jarete na ngombe ciao ngruki ya magana jana na iria basokeretwe ni intare. Mimi nasema ile conservancy
wako kwa Bwaso. Hiyo ndio waisi kabisa, ndio wanapeana risasi ya kula kupiga sisi. Sasa tangu lini unaona mwizi akiwa na mangasini 8 anatoa wapi? Anatoa wapi? Anapewa mali ya serikali tu ndio inapiga sisi. Na ile kitu inapiga sisi nakwambia ni bunduki ile ya serikali ndio inapiga sisi, ile wao wanapewa. Okay, ya weta polisi sasa no eto kwa ndene madhadha tu kenda okero nate weyete ko report na buno one no na nate popota la mwambe yire nate de muisi ni mukabila gani, lakini nke muona na medo ko muona mo Samburu inko muona mo Borona inko muona mo Turukana, lakini weta ara polisi yetu no sa indizi wa bero ke kwa ndene ndori yatere nyinge batu twendene thirikari inge tuamba kuona woto tethia nate batu ketheni MP ora totarire na twamwere kura cieto na rawa nate to tongerie no twekira security batu tutona security batu tutona saindisi antobe atoba okwa ndege baba kwa ya impempe bakurere bagaje pempe imbeze ende batu totea mutie totea mpi batu to anto ba akure. Dennis Mugendi, Weru TV, kambi chafu Motuati, wandini ya Mwadhi, Igembe North, County ya Meru. Rwara ya kinyibatanite nete kemandini ya Gislamu baikungwera bionkwe Islamu ne eduladha indi ntukwira nende Islam bedera baikungwera kwathika kwa Ibrahim kwenda kulita mwana okia kigongwa na mwandikitwa Nteto Muthuri Murioki na Otonia Nkuruki. Mutunywa narua antobra bonde bena witiki bagi Islam ibeto bena tikunkuya wa kutinja bakitingatira witiki bobo. Tunasherehekea ile sadaka Ibrahim aliambiwa atoe mtoto wake, lakini Mungu akamfanyia sahili, ikaambiwa asitoe mtoto, akaletwa kondoo, ikawa ndio atachinja badala ya mtoto, sababu ilikuwa ni amri ya Mwenyezi Mungu kutoa sadaka. Sasa ile aliletwa kondoo, ndio sasa sisi tunaambiwa tuchinje wanyama, ugaia wale maskini na wale watu wajiwezi. Hiyo ndio siku ya leo, hiyo ndio tunasherehekea wakati kama hii. Tuwa tuna digongo jire tu Islam ke mwaka jora tuna eje ni diera nande eno to daidi kubwa ni diera is a sign area Ibrahim Weru Murungu aite mwana weta kigongwana kwa to celebrate as a show of obedience to God kwa no wetikiria yani ugetikiria ura Murungu akuga and ikionto tokona tukathenja no twadenja nyama tukarumia friends tukarumia ntura batuchiweza ki in the society na digonkwira betha bagotembaru anto bandini shonde nikenda bomba kuguranirwa bonde bare amwe mwanzo mingi tuende na kazi na tusaidiane tuende na watu wengine, mwingine anapenda mwingine, sio mambo mingi hapana. Tuendeleze serikali mbele, tuendelee mbele na maendeleo, sio mambo mingi. Na siku leo inakumbusha watu kupendane kama vile sisi Waislamu tunapendana, unapatia mtu yako ile uko nayo. Inamaanisha ni wewe mnakumbuka wale hawana, kama uko naye saidia yule mtu ana jirani yako, ndugu yako, rafiki, ule mtu hajiwezi unamwangalia pia hali yake peta siku ya leo pia atasherehekea kama wewe. As human beings ituburi kwetro atukiathikaira mantu jara twithirite na mantera okija ki umurungu yani batu ke dini yetu Islam twithithio was obedience to God to Allah. That's why we are doing that. Na naliro mbere okagita kaka de konento bi mingi bititio guri na de mtu onde atigere mutulio na pia kurea na njira kumugaira agita kala rabiona ile kidogo unaye hata wewe mtu wa chini jaribu kusaidiana na huyo mwingine mwenzako ndio maisha iwe sawa, sababu tukiongojea kila mtu tunikupatiwa tu, tukipatiwa kikubwa yote tutaishi maisha ngumu na tutaanza kuangaliana vibaya na haifai. Like now economy is very high, toshete kadha tukiana ruake nyantu kuchonde. Ukipata unapata, Mungu anasema wewe uliye juu, ukipata usiangalie ile juu yako, angalia loko chini yako pia, muinue kidogo pia afike hali kama hiyo yako. Kila kuka danja kidogo mugita nusu, unapatia mwingine na wala mwingine. Haya hata ukinja mbuzi unapeana kwa jirani hapo, unapeana mpaka sisi wote tunakula pamoja. Nkiripotra Weru TV Mbuthuri Murioki. Rware mutimani yo gitare adatori kwa ilia kinyare murandi yore miboma ko yo kiboyo ketendeni account yadarakani thi yedrete yo karikao miboma ko nende ni yore miburari mibangi bambirite kwambara rya deni account una kinyare bwedrete boy karabu boyegana ko guna karibo boyinge nkuruki Samuel Gaishima na tutariria ndetwe kinya. Tamba na bu
ikianini kia DC muchiwachuka kithirano ni kia bithatu kia arithi ba makuju kuma kiri kaunti 15 abisa bathirikari cha kaunti chiago amwe na bathirikari nene muchemanioni wa kuraithiria uthii na mbere bwa mubango wa Aquaculture Business Development Program. Bakeria atongoria mwanya ibagwetete inyamara birabiwete ureithi bobo bwa makuju na njira cha ukandana nabio. All of us are aware that we have climate change. The issue of seasons are no longer predictable. The only way for us to ensure that our aquaculture survives is to store water. Yeah, and water for a pond is not a lot of water. If you can get a tank of around 10,000 liters or 20,000 liters and store water there, it will be enough for the production cycle. Angalia hali ya anga as you do the fish farming, the weather patterns. They have become very predictable, and mastering how the impacts of climate change, then we shall know how to address the issues which are related to the aquaculture sector. There are some counties that have requested to be included in the program. There are other areas of improving the program that have been suggested will all be addressed during the MTR. Mbeu mbithi bakiuregua bairutanirie kiri urithi bobo ba makuju. And especially the youth who have taken it in a very aggressive way. I want to encourage you, don't hesitate. When that time comes for you to apply for grants for your business enterprises, be there and you run away with it. We know how the youth are. They're very adaptive, they're very flexible in their ideas. Yeah, those ones who cannot be on the farm, they can use the digital economy to reach out to markets. You don't have to be digging the pond, but you can play a role along the value chain and see how we can utilize the opportunities which are there in aquaculture. Kaunti irairuthite bwega iwangoni mwanya bia ureithi bobo ichipetwe biegwa ara kaunti ya Tharaka Nithi ejukitie namba ya ithatu kiri kwirutaniria kiri ureithi bobo. First runners up atakuwa ni nani? Tharaka Nithi County. Tharaka Nithi first runners up ndio hawa wanakuja sasa. Minister wa urimi wa kaunti no Njoe Njagi Kaithungu aonania kuwirwa iboro bichi yake itongorete kaunti no gukinyira kiwango iki amwe na kugwata ugeni kaunti irachingi wa ntugo chiere kurikithia kiatho giki. Yes, kikukua kiatho. Guest of honor, we've had a very successful function here. I want to witness that I have participated mostly, and my observation is that the objectives of this annual review have been met, and the county of Tharaka Nithi has been able to play a good host. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaegamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Gino kone tatungere runguro kithomo na undunduri boreti aritomu no ba university barabaine tuganire mirande reyomba gutetheria kire gukuria uchumi wa Kenya gucho kuringwa nje kine thirikari kende tuganire onendere kurana gutweka kiguni kiribona ndiguro yonde baruga bahinge bari to baibedera bakiyero maduganio ni antu itonga barabati etheka bonka na kunende babati kugarukira thirikari kende yomba kwedira ibatethakia. To improve access to science, technology, engineering and technology programs, higher education has targeted to increase enrollment in set-related courses from 20% of total students to 60%. Even though the Kenya Universities and Colleges Central Placement Service reviews university placement criteria yearly, they are not specifically placing students, as placement is based on students' choice, their qualifications and availability of space. All the same, development of criteria for placing students from alternative pathways to government-sponsored programs is ongoing.
And at this juncture, I think I also need to tell you that very soon, I think the President will be launching the Open University of Kenya. And this will be very important because we have students who, over the years, did not meet the qualifications. And so they were not admitted in the universities. This university will be open very flexibly for them. We also have students who might have pursued diploma courses or certificates and wish to acquire a higher education. So again, this opportunity will be there, and we are seeing this space as a space for enhancing technology, not only for that university but for all other universities, so that all together we are really a hub for knowledge generation and for digital innovation. It's unfortunate that as a country, sorry as the PS, I'm talking a bit tough on this, as a country we do not have money put aside for postgraduate research. Universities world over. As a professor, I basically dream, but the implementation, just like the Bible says, is actually done by the students. And so we need to have some strategic ways in which we can put money also for postgraduate, for research. And I think with your leadership, what we have seen the last almost 6 months you have been there, I think we'll support this. Above all this is climate change, which we work on a daily basis, which poses existential threats, not only to the survival of humanity, but also to ecosystems and the health of the planet upon which all organisms, including us, plants and animals, drive their livelihoods. And that is why I'm here today, and the reason for joining the partnership for this conference. Goal 13 of the SDGs seeks to combat climate change and all its impacts. The impacts we can feel everywhere we see, everyone can feel it. We can observe it and confront it every day. Dedicated to the reflections of the implementation of the Paris Agreement, which was adopted in the same period with the Agenda 2030. Across the border, world leaders, including our own, President William Ruto, was attending the summit for a new global financing pact. Ngena kona tentukwe mwa kenyuma ya kariba kegane guchumiria na madeta yegurira barabara ya kiarene munani gweta mikombo ne bakiuga tithondeketu na kithimi kira kibatere ruanende akiaria MC wa Guntoko Martin Kome Makasi na ugete madeta yethirite nendi agika kwayo na uthondeki bo barabara ebo ketha bwicho kaira ringi na kinya kilometero eruwe ontubrani ndi bwithe akua ketha bwitethera kia barabara kwagira buru. Nyuma ya kariba kigane gushumiria na mateta iguru ya barabara ya kiarene munani gwita mikumbune bakiuga njira eje itaramirwe ndira yenjagwa yekirwe mwithuju erandi na kinya miguru ya miguni ya ingirwe njira rire atona twathithuro buthuku aru atojeta guteta. Number 1, ngari nyingi ira chejera na skuru aja ngari jiri tiomba gutirima na aja itiomba gukuruka na aja imwe ningega tonya mutarone ngega kuruka kukaja kura kidogo ngari tiomba guitwa mutarone contractor ejire arainga inlet cha karavati chionde na outlet kwa utekaravati nyemwe iomba gukurukia ruje ria ukeja kura na DMC wa uko Martin Kome Makasi na ikinyitie turenere akiuga mateta jao ne jamukinyirite na mabatara jawe guru ya njira eje jakaingwa babu bukuthithia bwega na arangu gichi onthi gitu iwondi na nyam miru eje akajiba kare be metho betega na arangu gitu gwito bwega ankwenda kuga bukuona mantu ja kithithwa je ujo onthi jero ya rekebisho njira neje chakare kebisho na ukagita mtu na bona ya rekebisho bro kwa na makosa bugite anto bakamera kaire bugi kurare kebisho tesa sawa gutika kaita ndo na ngugi yakwa nini kubutira ngugi na inda umere siasa ene na ibuga wantiara mono lakini ngadi na mavideo Kingi Makasi na ugite njira yo miguru ya mugu na makarabachi jakarugurwa kira nandi woretia kadiba ukuntu bubu bwathithika na bobatigire mirigene yao batainga miguru eukairi kwambiria thaiji nyanje ciere aba mobara ba kumba ba ina ba ngugi barugura karabatiji ginya babone gintu ageta ucho antu kuraja karabati rugura cionde
kenda chumba gwikia ruji na karabati ya rugoro na oketha kwa kungetia kwenda karabati ukareka ija kuingana ruji rutakara njirene ko ngaro binya tongeri ba irieje bonde na bari ba karabete ka bara na muntu karabati kwa ya ingana geta kero na rugure kenda ruji rumba gwita thuruke ngikire makasi na rombete akariba guko na kinya tongeria bankwene batige gutonyithia siasa mirandi ne ya witi na mbere ara ngugi gwitwa siasa ni kwa kando kinya bara twacinda nabo bara twacinda nabo ketha gwinda gucindira antu bai ba gucindire karanja wetere myaka kinya 5 tukambire kuthithia siasa kairi diene kire makasi ni wirane ba wekire akariba guko agatigira kurugura njire nyingire cia inganire turene ri na itujite mwari jojo anjura jo kinya mbuga mwisho tukeja kurugura barabara nyingi na ajira chingene chionde tukeja na ngrinda na tukeja na nduza chekurugura barabara ira chingene naja na kwararanywa barabara iri nini kenda antu bairie bomba kuthara bakiuma iri nto biao kuma monani wandine yankwene gicigo mbungi ke South Imenti nke report Nteto cia Weru kwari etwa ni mutugi kare Waitana nekinde tunende mutugi kare tukithia tukiona kanya kakunoka ndio kethiro gita kurencho kerete uringi na Nteto ingi yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo egutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runduru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere yakwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Lisha Milk ni iria retu kuma Meru rithondeketwo ni ataramu bakuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria retu ra Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta kurugira nje ku chai bugakenera bure amwe na muno riri na regu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ra gukara ntuku 90 na kuguti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ra Lisha Milk igo mwanya gura iria ra Lisha riri na nkuma ndukene riri akwi nagwe wholesale kana retail supermarket mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Mpira unaupenda sana. Huo mpira umelandi. Wewe kiasi just dani kata tashagwanda. Tuko na KD, tuna magwanda, tuko naomba joka unaweza tusponsor hivi vile tuko mtu tatu. Hapa tunaingia ligi ya kibuda. Unajua bwana hao maboy. Wewe ndio unaingiza kwa ingori ya watu. Huyu ndiye anayewachochea vijana wetu huyu. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Na tuchokerani atinende barabara atungire bwatene Francis Muthaura na Jacob Kaimenyi iborite ngotane ya Azimio gutigana na maandamano yarbakuwa bakabwithia mweri twitite ntuko ya 77 bakiwa nende butibwa Kenya kinyibutibwira Kenya kinyani ni na ati babati wetikirie tora mbunge dirite ninde kiuga kire gurukia Finance Bill 2023 baniketo Nteto Anthony Kathenyana ututaririe chiona njira endaya. Ule wale mutongero rutinguge bwa mwingi ambazira Francis Muthaura na ule ale waziri na ambazira Professor Jacob Kaimenyi nibamene litengwatanire Azimio la Umoja One Kenya Alliance nibakwelithia muthenyo wa igoro atibakethira bakiambile maandamano muthenyo 77 mweri tuthiete. We the people shall convene
on the 7th day of July, Sabasaba Day 2023, which event will unveil a program for nationwide civil disobedience to force the Kenya regime home. Ambassador Muthaura na Ambassador Kaimenyi libeleithĩtie ati ngwatanĩro nĩethĩrũkie wakanya bungeni ikakwalile muswada ũju na kũũringĩra kura indi bethĩrwo bagĩcindwa. Kwa thaino kila babetire kuthithia ni kwa thirikari kanya kuruta ngugi bula kubaterie muhambo yoko protest itimbo gututethia bire biga nuntuti utikira gutugitumi ya protest argument ibaero kanya gakungana gakwagyo parliament na bagyo parliament sindio alafu kurelingwa bashindwa basi tuetere thirikari executed that bill. Alafu after 12 months, again we shall have a new debate for another financial bill. Bill, financial bill. Ni miaka eji ni mwaka juju. Ni mwaka juju wa 12 months. After 12 months, kukeda kuina another financial bill. Negeta through the same process. Kwa the nani MB. Muntu kuita kundemonstrate. Kana weta ndene street o tukwirwo kukambiria tukwe sabasaba mudikeria ndende ukurothugania jaire kana jathatu uchiurie kwine tumturithio ukamburia kwa tutibiri kurithio nontu bo ambassador uga turi kurithio nontu twe wathurire antu batutongeria ajumbe beta parliament o ambassador uga kura chiaringwa au ni otugetira na kuga tugetira ange imakosa manene muno nkithiragia kuringana na Ambassador Muthaura na Ambassador Kaimenyi kwino bataru munene ngwatanire na Azimio kwa gitio ugwebo watongere bala bathure amuna itengo imutakoti bunge amuna mutongere wande antu batara thirikari batara na kura na thirikari make a decision muno na sheria cia parliament na nde ajumbe betu beta parliament ba debate ba explainwa bolia biolia kila kitu alafu mwishowe balinga kura ira balingire niwe bwirtei resolution yeu kasheri uba kurukia niwe bwiritu tongeria au ni debate dira utiumba ku debate mwanka mwisho ndi na itubwite ku respect institutions bya government governor MCAs president na na parliament itubuite upa respect na court itubuite ku respect. Kaimenya kiongagera kuga kethira maandamano mama makethira makethithika matethira meno okiri na balaba kainyereka ni aringi biashara balaba nini mantu jaja kuga kutho kwina demonstration peaceful then Kenya tuchiujona mantu jaja kuita ukaigua muntu ageta akethia mama mboga ena marigu yawe ena mboga chiawe ena mananasi jonje de kaiwa mbero ukaigua we mukenya kwa antu betu ibetikire kwatha ibetikirie kwathika tuthingante katiba na Kenya yatendera jagachungai. Ambassador Muthaura akithijaga na mbele na gutetera bunge kuma kimigambe atongore bangwatenere Azimio ati Rais William Ruto ethiritwo akigura bunge babandindegana na thirikari. National Assembly inkuthikira debate ciaore bakundibate teyukitwe na executive parliament ura itanguge na political parties ogwigwa political party na agenda yao kila political party na agenda yao bandibate na nde baraba ka win bas baraba kalinga kurira nyingi ka baraba bakombenya go support na ibabangi balinga kura kuisha hapo tunasema basi parliament imepitisha hii bill ni ya 1 year atu onora thirikari kathithia mwaka juju mwe na ni mwisho jwa mwaka juju mwe debate ingikeje nge another financial bill andu bakauga ai sheria igwekere ni tumizete muno ni ritwe onethera thirikari ka change
O kagitaka Profesa Jacob Kaimenyi ni ateterete waziri Moses Kuria kumana na melio yai kiriandiki Nteto. Kaimenyi akiuga katikatiba ninenkileteo mtu uhuru bwa kueleithia na mauntu maingi male Kuria alelie ni mauntu makuonekana. Na tukiuga mtu onde na uhuru bote ba tiantu ba media ke inyaka bene secretaries kotomba kodorate media ne na uhuru akuga mantu ende kabine secretary tina uhuru Moses Kuria aria utima kosa nanya otegera mantu mbugura kevere mudikeria mbere ne tomba kunene ya mantu yakavita kaimbi ni mantu manini ntekuganya kwe mantu manene Moses Kuria ugere tutije na tutionaga kama Moses Kuria nchamba na kuumba kuumiria kuuga uma na mtu akabugurwa nyumba kuma muji munene wa Nairobi. Mbeta Antone Rangi wa Kathenya. Nabarimi bakuma ntere iranjomo ntere chiambere kaunti ne mbune bakorwa uchiandikiria kiri kundi kenda bambako kundikana kigene ke uwezo fan kira kibatere ninde kwidira karabedrete bakya mukaira na gukire biachara chio akere kaita kunankanira check akigene ke uwezo fan chukurune ya Kanyomboro primary gisyo bunge Kembere North mubunge wegro kaunti ne mbu Joki Njero augite nende baraba kare ya mukobo yona jirera ya girete bakakundika kinyankuruki arwa kwina bata ya thirikari kongela mbeche ikende gunamu nomnu nende akari ba mbere kibiachara untupura nende bwetherete bukiwa tambayo ne bubunge wa Mbere North akiri kundi bigo tumira mbeche boya kenda kweguna uturone. Ikundi ngurani cia atumia a yuthi na andu aria mari na mawathe ni maraurwo kwiyandikithia niguo mavote kuuneka na mbia cia Uwezo Fund. Mbia ino irongoreretwe gutethia makiria ikundi cia kuma Mbere Iguru na Mbere Therero kuria gutari urimi munene wikikaga niguo gwiyukiriria biacara ciao iria marutaga. Ino ni miario ya mutongoria wa atumia wa kaunti ya Embu niwe Njoki wa Njeru na Geoffrey Ruko uria ni mumbunge wa Mbere Iguru mari mwena wa Kanyuambora kuria makuvesanaga cheki cia Uwezo Fund kuri ikundi ngurani. Ningeambia wale vijana ambao wajajiandikisha vikundi vyao, wakina mama, wazee na wamama hata wale wakongwe waweze kujiandikisha katika Huduma Center ile iko karibu na yeye ana katika chief's office, waweze kuwa na vitambulisho kama vile kuna takikana, waweze kuwa na stakabadhi zao zote kwa sababu Uwezo Fund itawasaidia kufanya biashara. Ikundi cia ndora mena mawathe mutukanete muthondeke na muhakikishe ikundi icio ni ciatuika registered ina certificate ina bank account na kurora mwikaga nigetha ni tuguka kumobilize Mbere North constituency yonde kuhakikisha ya kwamba kiwango kia Uwezo Fund kukingi giukite kia mwaka uturambirio wa thirikari Julai tugeta na mushamanio ava muthenya barigici guku ikundi ino igitaragwa kuriva mbia ino na kavinda karia mavetwe niguo mavote kuvewa mbia makiria cia gukiriria biacara ciao. Uguo aria mukuvewa mbeca munthi cia Uwezo Fund mutumire mbeca wega thiini wa maundu maria mukuthii gwika korwo ni ma biacara. Ndukavewe mbeca itukeni cia kuria mandasi wa muthenya itina gutethia tiuma koguo ni wega konjorithia kinini kiria wavewa. Uwezo Fund turute wira nakio wale vengro bia liva on time and in time nigetha ndio iko kapata kuonjorithia wega no bewe mbeca cingi. Na varia aria mavotete kwiyandikithia gwa kavinda gaka marathi na mbere na gukiriria biacara ciao na kuongerera mieke ya mawira. Rashokiria Uwezo Fund ngatho kana thirikari yetu ya Kenya ngatho no ndo agwiciria atumia tatue tondu mayamire gutuvambia ino tutai na kindu tona tuvia tunini na katumisha tutoi tunini muno ugo mundu agendaga akirigura kanyamu kanini ukithira ka profit ni kanini no kuma tona mbia cia Uwezo Fund ni turashokia ngatho tondu tuyukiriretie thia na biashara tondu ni tukuongera biashara tani ndenda kwambiria biashara kwendagia diapers tondu ndona yo ni mwena omwe mutigirira muno no caragia diaper ya mwana munene ugamitura wathiuruka ugatura koguo ndenda gwiciria kwambiriria kwendagia diapers. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri.
Nangine kone ati akariban kobo metongo na kunto kumwene ne county ne ya darakani di bedrite baike na ira moya yabye wankabo kumakie solutions ako ira direte ne kungwera miaka 30 ya utungata solutions ako yombane ite kumania na customer bao barani ndibet kaneti na wetikia utiyo kitiombekano tiyo tede batomba kwedera baki wataira ndere umutugi kare na kulikidia ndetoi Thenya jonarua kampuni ya Solutions ako nithirite na ntuku 3 ya musafara jojo kungwira miaka 30 kuma yajirirwe arabambirite tonini ya nkubu gwita mitungu gutonya thokone mwanya mwanya cia kaunti ya Tharaka Nithi gucokere goji na akiaria murungamiri munene wa kwaja na marandukirisa koeje finiri musimi ni gikeno kia ukinya miaka iji. Ni siku yetu ya 3 katika mpango wa roadshow ambayo tumeweza kuanza kufanya hapa eneo hili. Tulianza on Monday, jana tumekuwa pale kwa barabara, leo tuko siku yetu ya mwisho. Na kwa hii roadshow haswa is very special kwa sababu tunahimiza members wetu kwamba sasa tumeweza kuhitimu miaka 30 tukiwa tunahudumia watu wetu kwa huduma kadha wa kadha za kibiashara, huduma za kifedha. Na sasa tuna celebrate, actually ni wakati wa celebration. Tunafurahia kwamba tumeweza kuserve watu wetu kwa miaka 30. Oroki Musimina ugite no kabathio rungite bagicokagiria member bao nkatho na ukenanira nabo. Kote tukitangazia members wetu watokee ndio tuweze kufanya hizi sherehe pamoja, kwa sababu ni hatua kubwa tumefanya katika kuweza kunufaisha watu wetu kifedha. Kwa hivyo siku ya Ijumaa pia tutakuwa na sherehe kubwa pale Kinoru Stadium. Tumeinvite watu wengi members wetu na wageni wengine waalikwa waje tupige sherehe pamoja, kwa sababu tumeona members wetu wakikua kutoka hatua ya chini sana hadi mahali sasa ambao tumefika. Na muthiene Musimina ugite mianka eje 30 yumene na member bao kubetikia na kubagwata mbaru. Kwa kweli kwetu kufika miaka 30 katika huduma za kwa wateja wetu, ile kitu imetuwezesha sana ni ile tunaita uaminifu ama loyalty ya members wetu, kwa sababu wamepata kuwa na imani na sisi. Na pia ukiangalia huduma zetu kwa wateja wetu ni huduma ambazo zimewafikia katika kiwango chao. Kwa hivyo sisi tunasikiza members wetu kwa karibu sana na tunatembea na wao kwa safari yoyote ile. Sisi haswa huwa tunatengeneza bidhaa zetu ama products zetu kuweza kuhitimu levels ya members wetu. Report ya Nteto cia Weru kwa rietwa ni Mutugi Kare. Na nyuma ya karibasu boiga wandini ya kisima guchumiria gudetera kuleta kwa dispensary ire wandine na kuwa mwankira nende titiritu nende ya kwa nende MC Patrick Mutuma na wite na adorite mbecha na wakibokambi ya wita na mbele ruani kenda kariba watu tungata Kelvin Kimathi na Ronoru. Nyuma ya karibasu boiga wandini ya kisima kutheta kumunena ukuma kwa murandi wa dispensary Imwe Nteto kumathirikari nethirure uthayura ni MC wa Nteto Patrick Mutuma na wite buru na thiatanite na murandi na mwanka thayu wakinyanira burabu ngwa bwabwa atirite ni kenda yukaguna akaribau boiga dispensary kembechera na tengero mbecha cha kumukorera equipment cha kuthithia anto test na tomato tokai na ndawa inkai ikenda hospitali ra ikirwa ndawa ambuke mbecha ciao ichitumwi na iba churu ndawa na iba churu into kwa usubuigana agitira kuona mbecha cha kuikipa hospitali yao na ni kuikipwa na nyambu ya kalentele kwe ndawa inge gavana alejira chinyinge ne bone tukwenge kirekerwa kwa nya subuigana itariruo ne kagita kuona ndawa ne gatetheka kumurandi jonge jorara jambere tuja trauma center jora jenju msingi yake na maiga ya turo lakini otengo ge iteka ambuge murandi jora jote ambere thirikari ne yetu murandi jora ambere thirikari ne kareto na MC oreo ibo bambere murandi jora na ningwa mwangatha ingerete kujithingatira tugire kuona na ta murandi jora ambere ria chochoka jo atewa oteno jo etire murandi jora jo ambere twe lakini utike ntukendera utike kireo uteka kwembeza tutengeri no utike jo atengera jo ambere jo atikirwa lakini tugerete kuthingatira na onde MC okisima kengabana oreo na barabareo ikenda murandi jura bajukia jomba kwa mbecha no tutembera twina cio Mkuluki Mutuma ande no tutete kwambira mwaka jonge mbechira jinga tukatokebanga
nkomenya nani ndi mutuma inyani subu igante age kintu kana nkamya no mwankanya yo ne share yao nambuge share eje nkaga inganene kuma kisima kuma mutarako yagoro mwankana mutunyi mwanka okira location ke location idano o location ya ne share chiao imbije subu gena thina muno tia njira kwena jeritaru gorwa kwenjira inge inthoku kona nde oni ndamite tana tongerwa subu iga Neto bangite na dabera tukamiti kairi ikenda budget ye ndira gutumika pampa first priority mantu jaba kwenda kuthithirwa no ntutema ntujonde jombekana igitari mwe tukathie munyi me bange tukita gara bwina bwina gitoi mono twambiria ututhie munyi me bonge na muthia tukera tukinya miaka 5 ikinya kuthira inyabongo bakira bonete maendeleo na kira bonete inyoba tutijandiritwe kwe mantu jaja tegerwi na bongo ni ontumoro tuyo murandi wa sibitari y'Intere ni utethia na Ruaburu aringangwa kumania mitino ya kamanyiria barabara nene ya Soboiga msuyu mantaro ya wekire mandereba mwanya barani atumiri bane ne barabara ya Soboiga buru question rio bonde batumera Soboiga ale bamenye black spot na nere tantu babenge mono ibamenyere mono kinyara no tukwena sensi nyingiri kuonania chithome no itumira bwega na we na pole ikenda tukere kurigiria accident nyingi nikyo kona tukenda wakati tuma sendera ikenda ireke ja kuoneka kuwagie bakurigeria bakomba kundu wao sometimes bakara mtu akinya na nyuke mtu akinya na Meru na thirire ikyo tukona tukia kere ara lakini kiraki na muhimu muro idureba kwa kumenyera sana batekeje gutumira njire buthuku no ntunjireu nirite antu babaingi kwa menyera isana na ina mai ukathoma science chionde ukena pole inki reportera Weru TV kumaburi mbeta wa Kelvin Kimathi Ora waremse wa wandi haruirera mutuma Kalembe na liongete ntere chia bori no dimenti na sikinya sentrimenti morotonera kwikudo jangwe na mirandi ya ngabana wa kaunti ya Meru Kaira Mwangaza Kalembe ya ntere chia Kiago na dokone ya gasibia karibala la mekirete uguriti bogoti no tiweti na mbere bakwetera bakiona dokone unara Kalembe uriti ngabana amenya mudoja kedra inyaye mutarekene ndi manterete tirite kibuda kiano talili ya utumiri pombecha burabu da kia thirikari-inĩ ya Kiraitu Murungi mabore to weta sentimenti to kwejera no dimenti na ndena itu etete Kiago no mwanka tuithore borongo bore ambisafu akwaeria Meru ni MC wagatene waruire rwarera Peter Mutuma Kalembe ora withite akithurunka maturene mwanya kiri gicigo mbunge kia Buri no thimenti wa mwana centro imenti ara moroto jowe ni kuthuja ngugire gwitwa ni ngabana wa Meru Kawira Mwangaza na murandi jwa mbere jura Kalembe thirite akithuja ni jwa House jura baingi bakari bakuga chenjirwa indi mwankira naro batangana gukunda roji Kawira waigera mbere aratwenjera roje na roje roro na mieri 5 rwenji araugana na gweta kiuga macaka ijenjerwa roje ende kera nkorigara nya roje rwakwaria rungwa batoto te kuona na tote kongania no turuko nikuragira kiangasi ranga yera ura iturambaria no yoto yoto nini na mwankana ndi ote roje na leta kiuga ka macaka ya na roje twathirirwa roje mwankana arwe nyambi kwa ukaba inya Kawira atende tura roje ro aratwira kaende kabati au tiko atora roje re agwata njira areta no Kawira re otekyo tutethia kyo roje na tukunekirite roje atukugura mutongi ciringi 10 utekyo tukuona katwa ogire pampas yujeneke tuje twenjura kedima aja kedima kerea tuena ntuko nyinge mono tukonjura kedima kana nto baba romba kura nipo peje te kutwairiri jaja kenda igitera yadira mangeza tuena ngo tukanywa roje wente kweteka kada kurojo rotori aja nonto cio tinda ntuku ithatu ogira botora roje ukataka nto gataka ruri rwara ruria na irwara na roje nte kwetekira ruri bwira anto aja kangbaria uma kethera ngabana nukondo tutethia turakariba njetamu uno nturira buru ithine roje guko utenturengi ithina jeje njetamu nonto bakwethera njetamu batugukira gwa tutukaira kwa njiro cwa bonda bondi gito tutara roje nonto tekamuro kara kwa tumenya guta keige chuma na narakuthe ni chuma twatrima na nkendo challenge thaa izi kire andu bo bonde baimbetie muromo ibarungamia abankararie bambere ketha ti chuma twatrima ni chuma ando teroje bakonywa koitora ke kuimbaniria miromo no kithima biu biere bie Kiago kemwe gikundwe
ithima biu biere biebore ithima biu biere bie centroiment bie nyamwa ibikundwe na utigania ibikundwe kenda at least tumba kuga no thirie mantu ja mega itu watu becha chionthe Kingi Karembe are gukinya kiagu akariba uko bethira bakirani wa gubotho kwenjega araba kuakire thirikari nthiru thoko ya gacibi ni atengeri kigina kumithithia kwina market igwakwa ndene Meru County lakini ndene kiagu na eje ni center yetu mwanka thai ndene gacibi tura expectate no ntu ni aroketeri mbecha ithirikari ngavana kireito murungi tura expectate mbecha iu chethura chiakite gacibi market na gacibi market yumbe kwithirwa igikarata thoko ire ingi ugatega kioro gietwarea ingondo na kire na itukurea kanjo ukeje utega nkinya barabara ithiurukirite market yeje imarinya na ndiri tukarita nguge atia market yeje tukuromba MCA na ngavana beje bato akire market na baturugure thoko teje kaija ngondu kana nyanya mpiti karaku huo ndio ukweli Muthiene kiredio nga ya Karembe no wandine akiago kiri barabara ya Moroto gukurukira njota mugweta muthikine kumira barabara nene ya mate iria twikigate kia mpanga kiri akariba guku mwanka thayo te biashara chiombete kwithirwa kiendelea ndene iriaje nontu barabara eje nyabiki biki kangare gwetere ithina wa area mwananchi nare na thina machinani nara na ate kumenya uma Karembe akamaguru jawe akoge akeja kone ndurumo jai barabara etweki ategate so kone etweki ategate pandere na ndeba tombo kethani ngavana kethano thiri oversight twakuthithiria moja kwa moja tugita twetaga na twaira ntu uma na nikenda bomba kona uma na kenda value for the money kwamba kuendelea bubwega ije tu barabara tukamurika ikaya kwithwa barabara as per the specifications ile eri ethithwe ethwe na 30 feet that is 9 meters ukaya kwithwa goko ni matumitaro toroje na roje roje barabara uithuke twakumurika ko mtu akomania nagwe ringa kithioro tukaringania nagwe kiripotera Nteto cia Weru rakwa ritwa ni Mutungi Kare na gikunige mokia corona koronti wana rieto muichiri kya give us kumwandini akangeta kira gikodho mediana tiwana barane ndipo metenje tu chiomba utiabo waki na kinyochu kamutunde bakuromba atungire kubaringa njeki kigena kenda bomba gutethia na baki nyankuruki abedirite baitare kenende bakwana baibakurukira madina kadomba ne bakenda kongelo mbecha kenda utungatira bonde Marion Karugi na utotariria ni kundi kia corona koronti wa kijekenea mwisweri kiangiva kumanteresia kangeta kitongeretwe ni mukarite woje ni omwene Meru ikundi kitethera ciana barabo metemesietio ciumba kubathomethia kosi cia saluni no tumana sarani na raba kiaria bariwa burune bokulukira kaita kaumo kuthomethia na baano tubatena kainya na kwa bomu atongere ba kaunti ya Meru ubatetheria kuthomethia na baani kenda bomba witethio turone ekuriro turethara twina na baba ingi sana ana o manatha tu ya 90 na itwethara twina mathina maingi muno no ntunindi wa ciaikuru twina cio na ntiwe ciaikuru tikabomba kuthomethia na muno na antu twina na baiko saluni na bangi bario tailoring ana bainya kuria mbia atiomba tureacia mweri shilingi 2,000 lakini batiomba kuria na muno baraba umete aiti na ara seminary area bau nabo batwika inya batikona mbia pakathoma theri romba na njira nkwipio kinya MCA wetu kinya mama safi ya tutethie na baginya bwabona ura bakari bamwe bena twana bangi baita bakengwa ni aciari bangi tukauma kuiranga ko inde aikari ya rescue center na tikeriyo ture ya nyinge muno kulugirana baretu irira ukona anda bamwete ontontesia ndoanda kwiba kuthoma mwete mbale pe ya bashemene go batikona nyalanji otefi ana ndiri kwatukenya mwalimu wengo atikona bya kuriwa kwatuka batu tukara thina turi egro bang group genda tumnya kubamenyera ende mangatha ibatu tukwirira kithani womenire kwetu kuma bangana bangana bonde batutetheria tombe ugira skuru yetu tombe ugira skuru yetu na changamoto nyingi muno chekwethenya atikumba kwa fundi kwandika arimo aitha ringana babeto beria tukona no kaba kura thina ringi ansia baithomo ti mwana wo kona
kintu kio mugire kimaisha aumba kugira aitaika ngweke bakiaria arito baba ria thira thina ira batirimana nacio kuthomera kosi iji na buru bariromba mubunge wa Ikuru Karambuka Ilemia ubatethia na kigina kia ngaf kira kitethereci ikundi nikenda bomba kuthoma batio sumbuka na bomba ukirio turobo ruyu tibasi kwina mbeca cia ngaf ciomba kwithira cietetheria ontu ikundi na youth endi tukuromba women rep wetu Karambuka Ilemia aumbo tutetheria na mbeca iu na tumba kuendelea na mbele kuibo bate wiciomba baura yonto yatsarani yonto yeye na tukuromba yonto ngabanetu bonthe na kama council batutethie na batuswire otethi kithirikari no ntwana baba ingi betu ibatete sukuru kulukira changamoto nginya cia bia kuria na bamwe baba umete tura cia Rwanda batwandikire inya mwarimu meitu kuria thina muno itara utupi tukuingwa muno mtu aitaga teibarwa na mturene kenda irira fi tukwithwa rimu tina nontu nyanda misia kwana patika none tingi lakini nontu nyanda minya ni mwake iskuru kwa tugende ukona nyare mabwingi ibote kona byo tumira kona tuibo kunyanira ko wataka nyobu alafu to itaji kwithwa twene nyano ntu intobia mbiute utebito itana woskake na wengi to kwithwa tukenda kwithwa tukimea no ntu mbiute no utebie ko watekende cio challenges utopitia alafu no ntu kinjwere usetwa njwere ututene nyanduraya no ntu ende utomba kitana ntu mantu akimikosi usetwa rollers wako Angel kwina challenges no ntu na ito nkiripotera Weru TV kuma Kangete Gembe Central beta wa Marion Karugi wa Kenywa Zana ni kuma kinde tunende Marion Karugi tukada twigara gatanta kirende tochieto na chekinya da idatu nusu tukada tugatana ringira onto bande to chero da idatu moneto madithia au kare Maureen komungeto PHINEAS IMAANA Ni Weru TV.